dah. Cai kaki dah. Kena wayang dah. Ijo cai ngawayang dah. Dia biasa menang. Adi sing dadi dokter gen cai. Kewenang. Apa kewah nih? Ngisi nyutik darah. Nekennya pasien mayat. Bal kok nih. Ricang. Iya, adi gitu. Men sing ado dokter nggih ngobatin cai. Ajan. Jam kudone dah. Jam 7. Ye, kok enggak jam petang? Ajak bongjan main